Pemirsa Rauhe Mangkin pengarga ulam tongkol makan tenang murah. Kahanang enucap ngawinang akihan bendeger ring posisi desa Tumu kecamatan Karangasem nantan mencar. Ini ke unucap sangkaning bendeger memocol nantan imang prabeyo sarang asil adolan ulamipun. Domisili tunggil Bendega maosang kantos mangkin arga aukud ulam tongkol wantah Rp700. Arga inucap dahat tedun dawag penguntat bulan Desember lintang. Kantos penguntat Januari warsane mangkin. Ring sejeroning nampenin pikobat punika. Akehan bendegane nenten mencar tapi malih bendega operasional sane kabuatang ageng. Pingsiki mencar wantah sida mulehang satak kantos 300 aukun ulam raris prabeyo mencar nelasang pinih gedik satak kantos satak seket tali hangen numas bahan bakar makan saha minum keparananda Bali Pos.